and Jane Mureithi. So ndekesho igire muguka oguo murieri, then ndimo divide oguo ndimurugamirire nigetha tuhote kurega kindu gitagwo mĩario mĩkuhĩ ni undu wa kanitha. Stanley Kimani weko oyo kwaria on behalf ya family nake Jane Mureithi are mwena uyu ngine undu wa kindu gitagwo gender equality. Karibu sana. Ucio ndeke hituke ni oraria niwe Jane Mureithi. Thank you. Okamam dikana okwaririo haha ndugakigie na kire hari oguo ukatu. Gaithia thiini wa Mwathani muriega inyuothe. Mwathani agocwo. Ni ndetwo Jane Mureithi na nyumite Kirinyaga. Hau hangi ni nyenda Jesu ni undu wa kuhonokia na kuhe kirigiro kia moyo. Ndirari uhoro wa Kamau ni niguo ndimwitaga na niwe ndiroka kwaria uhoro wake ari munini na akurite mucie. Aciari a Kamau maciarirwo Kirinyaga. Koguo kuri na aciari Kirinyaga na kuri aciari guku. Hau hangi Kamau ni mwana wa urari na kioneki kinene na mbere kioneki giake munini muno tondu arikia thukuru we endire guthi gucinirira na athi gucinirira ni ethire wira na wira wake uri ethire ni ethire guku na akiruta na agicoka agiuka Kirinyaga ni murutu kundu gwitagwo Kimunye mawira mamuthemba mingi tondu ona ni endetie maguta na ni akirutite wira wa gucinirira muno na ikaraga ku Kirinyaga kuri aciari ithui tumite Kirinyaga ni aiganagira kuu na akaigwa iganire arari mwana mwathiki tondu niona ni ndamutuma ni arathiaga kuria guothe ndiramwira arari mwana mwinyihia na arari mwana mwendani tondu arari na family nene muno ku Kimunye ndironaga moka nao gwakwa koguo ni mwana ungireigirwo kuria athie akaiganira na ni Ngai uramumbite oguo ithwe twi family twirite Ngai ni twitikirite ni undu tutiri undu ungi tungihota gwika ni undu Ngai ucio uramuoire niwe watuhete we na nowe uramuoire koguo Ivan Kamau koma thayo na Ngai aguikarie na agugitagire. Mwathani amurathime. Asante sana. Bwana asifiwe. Naitwa Stanley Kimani Wawero, nimeokoka. Evans, mama wa Evans ni mpwa kwa sababu ni mtoto wa dada yangu. Tumemlea huyo mtoto tangu utotoni akiwa na nia ya kufanya kazi ya mikono. Alikuwa ananiambia hata akiwa mdogo angependa kuwa fundi wa kazi za mikono. Na Mungu akamfanikia kama vile huyo mama amesema na akajiunga na kazi za mikono kama matarajio yake. Mungu alitimiza mapenzi ya Kamau na Bwana asifiwe. Haya, tuwapigie makofi kwa kuongea kwa ufupi. Sasa nataka tupate in rows na ulio kwaria hado ha in row ni Baba Peris. Na derero hena gari KAR haria ina thumu na muraba, tafadhali vi gari neyo wehererie mundu. Gari yako ko ni KAR na buti ina thumu na irigo uthie ho. In rows. Baba Peris. Aya. Baba Peris agiukaga jete korig na tukwarerio on behalf ya colleagues na friends tukwarerio ni Boni. Ni akinya iniro. Okay. Muriaga tumukumia Yesu Kristo. Hamare twajeta wa Francis Gathua. Toguo mwaigua nenie ithe wa Peris mutimia wa uyu ureketie kuhuruka. Ngegweta tumeyario tunini hari ucio ureketie kuhuruka tondu niwe turaria o iguru riake umuthi. Mendana na muiritu ucio wakwa nimbokire na ngeigua miario yake kuringana na uria anjirire na ngimwira gikore ni kwendana mwendana na ti kuringiririo
ucio ni wira wanyu na tutwagirwo ni kuingirwo ni mundu ungi na ni twakiarangirie na ngimichoka ngikimera ta kuu gwitu ni twendaga muno andu mekuiguana toguo moka meyonania toguo mweyonania ni machoka makarehe aciari namo makamenyana na ithui aciari a Peri mamenyana na aciari a Peri riu nie na family itu na twakinya hau tutaikarire muno matokite na ona manindira muno haha na tukiaragia na tukirikanira riu uturo-ini wao otigane ati Ngai ni araukinyirie haria urakinyire na araukinyia na njira njega tondu ginya ona Ivan ni agitiga kihi koguo ndekite atia ndathiete tumukinyie Yesu Kristo. Aya, asante. On behalf of the colleagues na friends tukwario ni Boni. Mwathani arosho. Bwana Yesu asifiwe. Hama ritwa njitagwo Boni. Boni ni wa Muriithi aha. Na tumete itura riri inini ria Subukia. Amutini ni tondu ni tuiganagira kuo. Mwathani arosho. Ndi muhonoku Jesu ni Mwathani. Njukite aha. Tukite aha kumu. Uyu ni wakine wakwa. Iva ni tureretwo kuma. Tureretwo kuma tuyani na Ivan. Yeah. And he was a good man. He was a good man. Yeah. Ivan twaneka maundu maingi muno. Maundu maingi na mama moru muno twinake, especially twiihi. Tutena bata kirima giki kurua tondu twambatirio nake muthenya umwe. Ta ira twi wira-ini turaragia na macharia tumete onake guko ndiramuheaga karugano twekire na Ivan mundu othe oikago ci kwi andu eri mari ng'ombe ciao nocio ciarithagio kirima na moikaine muno kwa Muciro kwa nyina Kariuki wa Methio mari na mundu etwa Njohi na jana ingi ya kwa nyina Kariuki muthenya umwe twina Ivan ni twathire tukiruta ng'ondu tugithi kurithia no ci tutwarithagia na mahiga matini ndi muira tutiari tukire ng'ondu twina Ivan ni mahiga macigiraga riu muthenya umwe ni twarutire ng'ondu cia baba na yari ya baba na ndari na nyingi tukirithia ng'ondu cigitugia uguo Ivan akijira tutigicigira ni mahiga megucirehe iyo no kuhura murigo twahurire ng'ondu imwe ng'ondu kumigotha uguo igikiraki na tondu kuma guku kirima guikuruka na kuria andu othe mari migunda no kurima mari maka twina Ivan twacorire ino ng'ondu tutingioya murigo uyu we cannot take liability tukirana ikia murigo ng'ong'o o kuria tuhinguragira rucine twathire tukimekomia kiugo riu baba hwaini agiuka egwiciria ng'ondu ikwirihire ku no ni maundu maria twaneka na mwanake uyu na nikio ndimutiite muno tondu ni wakine wakwa na ndiramwendete muno ya koguo ni ndikwaria maingi onguga Ngai arekire wendu wake tondu ona muini egwitwo Israel Mbonyi ainire rwimbo akiuga Ngai ona we kuria tutarenda no tugukwihoka ona we kuria turenda no tugukwihoka ona ungikaga gutuhingeria uria twendaga uria ngoro citu ciendaga no tutire tiga gukwihoka iyo ni witagwo hinya wa gukorwo no honokio thiini waku Mwathani agoco so umuthe twa bid farewell kwi Jamba na ni twi through kigiu giake Ivan no akabonekana ringi Ngai amurathime na mwike maundu mega na itena uma ndingiuma haja ku appreciate our team of staff tondu Ivan ari korwo gwituma kurari mundu display gutire mundu ataroi Ivan ni gubanga wira display ihurite uguo Ivan ni marabanga othe ona thaici ni maroka marona tari itheru maroka makoria Ivan ndari othe mo Ivan tondu ni wabanga hau koguo ni turi mumisi muno na jeshi othe Adama Mobile Spares oi guku ni njui mukire Aya, staffs wote tafadhali simameni. Wale mundu ari tusimame wote. The Dama Mobile Fraternity branch zote tusimame. Acio othe turutaga wira nao
na kuma Ivani muthenya uria news ya Ivani ciokire gwiciria othe mari mainukite no andu aria twacemanirie Kasarani na kureke yu ona dio amwe ta Esther okire na uria ari na kinyatha na tusandu niguo okire ni wendo munene muronire Ivani na tondu ni muronire Ivani wendo mungigakorwo na kaundu mwathani akamutumanira na mwathani akamutumanira wendo uria muramwonirie ukirite gutoka tondu mugikuyu ndahitirie ugite wendani ukirite gutoka mwathani amurathime na mwike maundu mega. Aya turi o hau nigetha to break that mood DJ Sony tuhe muini ucio ngi ndagika imwe. Kinya hando gaiga mwihoko wakwa kwi mundu wathe na magukarema mabokera thimana ni maduroraga mauthe ona kana githomo kia mundu mane undathimite na ndire nyonetwo ndi mundu tari kiene na ngahuthio muno mabokera